Ku teu ke whariari ai tareniti ko ia a mere halaiwalu vi malafu ai ko ia une whafafonga ia Miss Fifita Guest House. Ia waka ia tu ke whunga Stacey o ku rihake ki ai hange nai hafotunga o hawaka. Ia ko hono te unga o kai ata mo si ete fie matasumua kau talanoa atu si oku faiva tu uki mua me ngā tai ko e maka feke ko e makani na e taia me he api ko tamaskusi ai api na e to he lotu me asiaus tu po uraki ki a pitavi o loto pangai. Ko hono pule, ko e tu avela, me i he kolo ngatata. Iyo, na e whakapuna ki mai, me i haafewa. He wakapuna tō tahi, ai kolo ngatata. Ko hono tu aniu, mo hono la kei, ko e aka iniu, mo e la iniu, o e niu tu ua, o e taaki mo e aka. Funga wailahi ko niu tō wā, piu o tawhahi. Iyo, talu e kutupu i he otu motuni, mo e ku manako pe ke uma o mea tokoni mai, haki i piripiri. Ka e oua pe ke uma o mai, hafu utona pata. Yummy. Ko e amio atu. Ko e kau feke, ko e whanga whatotehina pe o e whewhine maka feke. Malo. Balotela, going to the Bosasimai, Miss Vivida Guest House. Ladies and gentlemen, Miss Vivida's Guest House talent tonight, she is going to showcase how to catch the octopus, the traditional way. Sai keu pehe au ki tahi o whai au ki tau tai. Kau sai kau ki pehe ki heo. Whamau mau ngā tō tā keu whai au tau tai. Nge go mo toki mea mai e whunga Stacey e tai mini o whariari ai e he Miss Fifita Guest House e mere haviri halaiwalu vi malafu ai anga ko ia o e makawheke. I hano te unga o kune te unga sisi lau niu. Ngahi pene he lau niu ka kune walangatu. Ia awhei a e whatai ka uma aha no tata lau niu. Ia kune toho holo a e waka ko ia o e makawheke. Ia ko hono whakaweawe pe hono tata hoka tatau ki he wheke ko ia a e kawe ni manoa a e wheke ka uma a e kawe tamano a e kisi lau niu ko ni pia kune ia ki whotunga o e waka ia kune tuu ia nga te ti waha te matanga ko hia o e kounga o e makawheke. Mui tai miro ku ia tanga alo ai Miss Vivida Guest House ko fonga ai anga o alofi o waka ai a vai ai i fai ka no sabe no pino te o unha que na waka o tata kai no i unha Stacey o kakaanga ko i e tako ai hifo mata waka ato ko ia o unha Stacey a tamu o Stacey o ku o si mau atu ai ko i toko wha ai au ku nau whawhawhanga e nau tonu ai whotunga ko ia o e wheke. Te unga o nuri pia pari uri o nau mai whawhonga. Uange mo nau ngahi ulu. Te mini o kua o tonga a alo ai Miss Fifita Guest House. Ai mere halaiwalu vi malafu. Whawhonga ia o e anga o e maka o e wheke.
keu. Kamata i lewa hen go feituan go fa. Maula he feke. Ia tai mini o ku wā te te matanga ia e no ku sāwhisi atu toko tahai anhi e tā mui o Ngā Stacey koe whakofonga i le teke. Koe ni o ku tauhake tai mini e ai whai makawheke o uu. Takon go feke no palaki ki maka. Ko feke ni o ku mua ia Stacey. Hange to kato sakisi ia i he tapai Stacey. O ni o whai ngate ki he maka tai ni. Wala ifo ai kahino maka feke o hai o feke. Ni tai mini o ku toko to mau feke ku mate feke. Tai mini o sa fisi mai feke no wan me tapaka ate. Aya ko nga feke ni na to mau ri o sa feke ni. Maria ti ko ana tawasi mai a feke tenga mai ki maka. Ya, punya takai main di tapaka ke. Jadi bapak ya tentang ini manusia harus mau idealnya kau ya maka itu. Ya aku tahu ni ya mau kada ni sini. Aku ni ko matanga ko ya ko kau ya sekali mau ya ki bakau foi ngahito ni he. Nghe hồi bảo anh đi hè lại nhiều tai ra kia sẽ không ai qua ở mà lo sẽ cái này quá rồi cái phát sinh cái sẽ không ai có liên được sao khi sẽ kia này các bạn qua đi sẽ thấy là ở phương Ngã Stacey nên là cái maka mình maka dahil na Miss Fifita Guest House mere alawalo di malaso. Ono karen tu soki ko makafeke. Ono ku halahake ai. Popao. Kako tangan no makaya ni ko. Maui. Tai ben ko. Keke. Tai mini o ku whakaatu pe nui koia o maka o wheke. Hui pe mele mehe lato o pao, lato waka o lolo pe maka ka o sāwhisi atu ai wheke. Sāwhisi ki ta whaka ake, ta whei ngātu ki he maka. Aki ai maka o wheke, ka penku mate wheke. Teka whiri ate wheke i ta whakua ake ko ia e Ngā Stacey. Ai a ku toi pe wheke ta. Ona ke toi puhi mai ngā. Kua mau e wheke tona pata. Toi bene wheke moana. Moelo ka wheke ko ia pai! Maria pito ana toia o maka o wheke e he Miss Fifita Guest House. Ai a ko more halavalu vi malafu ia.
hono tare ni tu ko makaseke ko mo ku ai mi la tau te sa fisi mai ai ke me he fa ki fa ha te te ane tuhi mai ai feke ya ko ni Chege. Na ke ka fa nam. Nam mai peo. Ko ai nga feke. Ke ilo poto pe me tamato tai e pui. Pui ko te lama. Aku tahu kita ini mungkin yang apa ya Tuh te mama pe ko kai mi ko ma kai pa ko ni ko no sa fi ka tu ho ya ya ni ko te ke la mi ma ma kana ko ya ko te ke ni dai kai ke ka e ma ka se ke o ke tu asi te ta ko ku ye ni e fa ka se ke o ku ne ku ya ni ka fa fa ni ko ma la kai pa to Ini sesi alto kali sekolah yang nggak sama sesi. Kita nak patah lagi. Aku tengok patah tu amat kasih tu. Ayah kau mau patah begini. Sama sana ya matangga. Ay pilo sapi sih. Ay seke tu. Lele semua tu ay. Seke ya kau ni. Malah kai patah. Wah, maka punya aku pun habis Malakaya ay foi maka fakata moe. Miss kita guest house. Mene halavalu vi malaf. Wala maka katoya. Wala di koya maka feke. Kita guest house. Kau te watu ki he filemu I hono koko e Miss Eva Lonitua Guest House, Martina Maria Iveti Junior Kaitapu. Makanya terkait ini ki Miss Eva Lonitua Guest House, Martina Maria Iveti Junior Kaitapu. Kemudian nawe aki ai tema ki e fahamoa. Te teu aki ai fulfulu moa lanu kula kau maha na te teku. Awak kita dah susul mua lang kula. Dimua yang kesi itu kuai ai kumete. Dai ma ono fau. Aku ni kula takai te ide kumete. Mari ke faja ge ame kalau ni. Tonga. Kula Kahino ba Martina Maria Iveti Junior Kaitapu. Kami ni ako may maraki ay
ai anga hua ko kila fahamo tapi ke me te wa ku nga ki ai ki e fahamo la momoi ku te wa ki ai fu mo lan tu aku ne tangu tu tai mini kumete kaya punya patata ye ya ayanga ahono ngang ko ba pataba Mosia matanga tai min kuo malang ha ke ai tai no matina Maria ira ki chunya kai tapu ho ya tu no te nga fa mo au ne nga ke te nga ho fa ka tai tai min tuan ya ho no ulu pe pe ki te nga bu nga ki ne ka ulu ka te ki no ko ke lu nga ku lan ku la kai pi ba la no uri tuan mo no ulu pe ai ne ku la ta kai he ve ku me te Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 하는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 Oya, i tai mini o to e to a misi aki he pula whakasi aina. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Miss Evelyn Guest House, Madina Maria Iveti Junior Kaitapu. Oya, i tai mini o ku mau ai anga no foto tu a te pide. Ngai na kuki ko ia o o taha ko ni o ni ko nga ya Miss Lucky Port Western a Ivan ni mai fo weekend chilando. Ko api afafini. Ko ngai ngaka katonia afafini. Tene whakamau utai afami. Ko mea toko ni ai taha e mea mahinga ki afami. Fefini haapai. Tokanga ki ono teu i e mea toko ni afami. Ai ke hoko ko taleni. Teu i ke lele taha. Na ke inasi ai afami. Ke namo uilelei. Ke amalava.
wonga he whatongia keke. E hoko o tale niti i e whei mea toko ni. Ko hawheo i anga fia i a api whangatonga. Ka masani a api, te tau inasi haapai o kumasani. Tua o whaatu, Miss Lucky Boat Restaurant, Wana Tahavalu. The dress is Chanel, the shoes YSL, the bag is Dior, agent provocateur. My address today, LA by the way, above Sunset Strip, the hills all the way. My rings on my Webster, it makes the heads twirl. They all say, darling, what did you do for those pearls? What? I am a good girl. Taimini ai au ku o tonga whakahari ai whaki e he taha o Miss Lucky Boat Restaurant a ranga koia a hono haka i koia o e kuki i he tāna ki a ngai flavor pe ke he ki he whapaku kauna a hono hei ka vai te hei ki hono tō koia o ranga o e seti o e te pire Oya ki hea mea toko ni. Ku asia foi toko tolu tangata kuna rua mai ki se pire ku o se seti fo te pire ia ko ta kon ko Miss Lucky Boat Restaurant ne o se seti te pire ko ame mai ni hakau
tangata ina kuna whahonga ia kau customer ko ina whahua tu koe ki restaurant Lucky Pot. Ai ako teunga ko ia o tahi ne Miss Lucky Pot Restaurant o kuna ki ai inaina e tonga ki o runga pia pia ki o na e pani o kuna ki e pani ranguri o. Kone hoi atu ai teunga kuki kane Ansi hake ia pia mo teunga ange na eni ha teunga sevia koe oe te pire tawanga mahe nea ki he ngai whare kai a kai ina tau o kuna ani o sev mai ani a kai au ku i he te pire e whakahake o kia ia whai takatau tangata ange na eni ko kau customer eni kuna kau ngai kuna tau a kau customer ko una whahua tu ki he whare kai Lucky Pot Restaurant. Ea ko e whaariari ko keni nga whakahoko atua e he Miss Lucky Pot Restaurant ko Iwani Marae Whau i Queensland tohi na ne whakaariari atu e ia a eanga ko ia o e kuki kai umaa hono seti o te pire kai i he mau mea tokoni e tai mini kuo lava e ne whakaariari pia koni o kunau tālunga whia i he kunga Stacy pia koni o nau lava atu ki lava. Kore ke u whakamalmalu atu pehe tala o whaki kua muaki. Kai ata ke whakahoko atu. Ai tare niti o e whine mui e kune whafufunga e mistak mamata ane o whapulu. Ko e tare niti o ane. Ko e tala ngofua. Tariangi tuku honoloto kane tari hapai ke whekau. Pea oku whakafotunga atu ia i he whaiva po sipi, i he anga o e tango, pe koe ewa, aha tangata ki he whine mui tonga i he aho koe. Io, koe tare niti o e mistaki mamata, koe talangofua o whakafou, i he uunganga mo e ouau mulumalu whakatonga ka koe whaikawa. Koe poni, o tu uta hafononga. Paula kari. Kape gogo. Ao kore pe ku whainga maria mo koi ke palo mau kawa. Ko talato mau fononga. Ugrene, mo koi. Kawan, Kete ke palo kawa fononga koni. oglele. Mone a mai pe kiai. Ko tare niti ia o mistaki mabata ko tari ko au ki ha whekau. Ko taha i o wau molumalu whakatonga ka kua whakaau ke mori atu. Ko ohu e kawa. Whakatau atu ke kau whaikawa. Pea ko hau e mawhana. Pea ko kamata ke rea mo oni e kau inu kawa. Ko iai. Ko whakakau kau. Ai tangata e wā. Mahalo ko taimi ke whakarea si o nau whanonga. Ko ane a whi whoki, ko pōsipi o ku hau pe tangata mohono whanonga. Whako utu atu pe ai whewhine pe mohono whanonga, o pi ai pe mohono kaulahi.
po. Wogo i mo ni mea wogo. Fare di quelli o Miss Ministry of Tourism ane ofa pulu o fare tu che ne anga fonga o poi o fai cava e ponga fuoloa ai penga e tama eva che ne eva che a quello ko tari foki ai kore pari koia ai tama eva ke tahine to. Nera na ko.